Itu West Kerbiang Long. One day workshop organized by Team Kerbiang Long. Non buli ini ron Thai lo jo. Yo. Karbish customer lo. Historical perspective by Dr. Ram Singh Taron. Yo. Seng đơn po. Sao bây giờ phải sih? Online dekat. Online? Ini ke online itu ke? Mana ya? Hari kita kok kali mana mu? Kala. Game batu buang. Nggak murah ba? Siya mang ko. Kif tu mang ko. Yo. Ya, thằng bom đó. Ya. Chèn lấp po. Ông xin được chèn bagi đòn bom lăng vậy? Đòn bom lăng. Yo, isi, adjust bom lăng. Isi, adjust bom lăng. Yo. Venue Reng Bong Hom Auditorium Hall Samren, date 25 July 2004. One day workshop organized by Team Kerbiang Long. Chairman. Yo, nonton saya ya. Yo, Oi, Bro. Ya. Yo. Nah, bangka. Darby, customary look. Historical. Perspective by Dr. Ram Singh Taron. Kalang lipan tipini karena kalam long pentok. Bangka itu top teman lo. The sixth schedule to the Constitution of India, strength and limitations. Sixth schedule. Aja kong lakukan akan juga. Malah, lang nun ka. Lagi cengpen. Pajut kok masuk training. Visi tahan panima, itu misen alam. Long panima, nanti tempat kecengpen gitu nang ini. Sixth schedule or autonomous state that time to is now sixth schedule. Handbrake mah kacing wae nangji. Oke, non upload lah. Oke, bye. Elvin Teron. Nama. Yang si ang itu lang admission kalau te komen box long sini dah. Kita subscribe dah, like, comment.